Abusia awago sema enne anopa abeka yensa echirimu se gospel musician na ye friend no Empress Gifty adoye ne maame a ye friend no maame Emfante maame oda oskun so yi adane benkun so wato nananom e wonse do. Those of you who don't know my mother as an English teacher, me maame oko school na our classmate me boa bedu bonsu. Yes. Yeah. Paul Asi Memorial Methodist Mixed School. Na oko school. New Takradi. So who geography? Yes, I did history. History. I did history, chemistry, and geography. Oh, champion, mama. You did what? I did history and chemistry and geography. So everything is mystery. Na abusia mpanimfo se adeche na adesane ante asem foforo na yechi ene December bosumi a etoso du mienu ne da etoso du 14th December 2024 anopeya memende anopeya ana arehosem mabeto musonfo dankwesi Prince Daily View GHNim echiremu se Ghana ha gospel musician na ene ene nwom agentre ha watch me mo hwe de awurade beye sa nwom no eye Empress Gifty adoye ana eboye ye maami anas ye nua ben ne maami a ye friend no eye Evangelist Annan bebre nanom e friend no agaga anase maami Emfante oda uskun isuwe atoa nananom e wonse do enememende ya no peya ana arehusemi ababeto yenim na ohwe eye maami Emfante oda uskun isuwe onim se eba eye Ghana movie mu ne eye commercial anase advert mu amami waji mu ntintima gentre ha ye papa eni bebia nso obehu Empress Gifty bia no obehu ne maami a maami Emfante anase Evangelist Annan anase eye agaga oben Empress Gifty ye papa ebusuya ye nyina yenim na enanope ya ana gospel musician a ye friend no Empress Gifty adoye woni social media page ode abeto so announce de kire ne fans ne na hwefo ne omomodo no ene eye ewiase nyina se ne da screen nchen na o kire mu se no kora ne nyame anim ne bonsamatiko na nanope ya ye de arehusemi ede ebro efa eye actress a ye friend no Evangelist Annan mami adane benkum so ebretia wamu a na chese yade dom eno no ADSC na Empress eka woni nsem na na se the press release ni kire mu se eye mami oda screen so a ye friend no eye maame Emfante na oye gospel musician ye friend no Empress Gifty adoye ne maame so atiase na Evangelist Annan a nipa bebere na friend no agaga na se maame Emfante na oye pillar anase oben Empress Gifty ye papa ne ebusuya na enya asem keto a ene Empress kire mu se arehusemi ababeja no kwantimfi a eye no hyehyeye ne de betofom bia ba no ye nuaba Empress kire mu se obema hwefo ne etiefo ne adofo ehu de eko ene de ba na senem di kankan ye maame Emfante senia bibiri na no ede efe no obaga na ha wetwesi ni papa ne oko Kumawood movies ni mu a one otalemo ene bewasamoa mu ne afoforo eye bendant nya ko a wanya ne ba bi ko atwetwa movies ni bibi senia da oskun isu a yenya musie nkwahwe maame no movies ni bi emra Ewurade ba faade ina ndomu se bibi e ya jasidi oni kabiam edawasi Yesu Kristo ni moja na munti amen kuma bravo na mpocho ho tidane nyame aduna mo se nyame na adumare hu yi na mpocho hosbi kosi agrami wo school nti no mba fie bi obafa so kwetu na embri mpasa wo nchana onye zinzin bia mbada mbehye ukran ibi kasa kyerem do mbehye ukran sane original mo atrado mbehye ukran mbehye ukran wo nyame mu de so nyame mu ne nyame hu ono odi obiare hwamboda ne ka kyerɛ emi da me nyankopon no ma so na ahwe ne mehu de wati ase ati nyinala otumiye eti mama kana da me nyame na me kana asam ono no ma nipa kro wo ntansa triple ozbo mo ma awon oye so anje ohwe iti fo mo to no na da me nyame na me kana asam ono ne nzama no so ya impossibility o ma ne ya pass mi da me nyame simple cho ma ndwendwen mo trado no mo twa da me nyame kodro afo ho to da me nyankopon ya me kana asam nani da me nyankopon ami ma me fante no hwe
mede mo ato da me nyankopon no do na me nyankopon ofa the god of kakapempen na me nyame na otaso na nda me yehu John kai do say ade bia no go bi se me urade ntin me yam nti de bi so ni din na urade no ba ye me shonkura wo da me nyame nim ase no me that's the brain so when you dream pasea with your dream with me to anamo and back feet mama many I'm being say be away nevertheless to me you muda hey that you want to be papa and to me you until mama how I no me say I'm crying mesh unti hey be better message and answer there be unu kumu ba afiafi abusia na ye maame movies ni bi eno no ene enye movie ba ko wi no watwa ene movies de watwetwa bi pa abusia okọ internet super highway social media ne ntentan kese ne so a ubehu ye maame infante a ye frɛ no Evangelist Agnes Aba Anan ni movies ni bibiri ahwɛ obaga na hanso eba TV commercials ene eye asresem se ye joke anase ye asresem a maame na kyese odi mu tintiman yi papa ene arahusemi abeto ye kwantimfi a eno ho ama ne bo ana ye de abro ye bekoso de ye ne adi maame nsem achi na de betafom bia ba no ye bema ahwefo ne atiefo nso ahu de ekọ ne de banti be gina fidikase yi so na ye de condolence de ama yenua ba Empress Gifty se nyame ode ma no ono ana asanje na de a bia Empress wo bia no ye ma no hyeden na before mekra mo ameyako no mekanfo Charistic Company Limited indre friend is Amisha ana zaaje capsule so de ama se ebe infection bacteria bi abaji ni peduana kenten so oba edum fichi kwachi a ote ya ote pains e wase e wo mfichi kodum fidua no bro no so obi atumi te nka moja echese eba e wo mfichi komu no obo hu se na about 2 thoughts wo hu about thought 2-3 days na etwa ebetumi abeja fibroid ya de san mpanifo ama no ayaso ate kwaji mpanifo ndo bi infertility ulcer prostate problems oba bi wo ha oni atenka na tenka wo chiri pedroi ebe boost libido na bibia no atumi adimo oba bi wo nso a na se enye se bia burumu fa ncheme oba entrama ode po amenka emu ase kwaji mpanifo ndo bi na ensiesi wa hemfie ho na omuhindi eba mesha no eba malaria fever typhoid diabetes o blood pressure na yade a etai kosoro yare doma beji ni pedua na kenten so aka wato dem no odi kwaji mpanifo ndo bi ayefe no hindi heba mesha amfere wase kika bi kire wase ni nyina ye yare boni awanhwe ye begu wanimu ase na omuzaman capsules memedro tatahwe ebesisi yade sexual weakness low sperm count yade ababeja oso be ma do yere komchu akanch my girlfriend wa freshu anaso pese okoboshu wo mpaso wa mini sister wo yere timkeja na ho asane egufoma wadru ene zaman capsules na edrui FDA ayhwem age atum se eye open do to akọ pharmacy herbal stores bi ebenwa onsa ebeka empanifo no bi ye frame dan Kwesi Prince mesrew so ba no subscribe wa share wa comment every baby a wo hwe free na abusua na timi akoso ayekese makraw